to the general public of Bordeauxi, kung maalihan na nung pinuno, ay tayo ang programa daw, kumahon na tayo na no. Pagkasi nyo, Elisio de Basit, kaya na makaharap. While approaching the ground, ladies and gentlemen, is the color. PNP. Followed by the PNP, ASCO, and the Philippine Army. Ground base, telepon mo tayo bulan. Nagtatakot sa atin. Ay, raman juga po, ingay kuman. Ay, then, mabalin niya ang tuloy-tuloy. Di municipal police. Now on the Municipal Plaza with the municipal officials, the national and provincial employees. Yes, taas ito. Isama doon namin ito. And the veterans. Kui pa nakaabot ito no? Also, almost stepped in the municipal plaza is the DepEd personnel. DepEd personnel with the and the barangay officials, barangay captains, with us is 6 barangay captains, and also the Grota Foundation almost is stepping in the municipal plaza, and followed by Cluster 1. Cluster 1, Central Mayuyaw, Bayukan, yes, and also Cluster 2, Northeast, and Tulikan. From Barangay Batu, Bungan, Chaya, and Suma. Okay. Cluster 2, and followed Cluster 2. The Soalang, Cluster 2. And also, the Cluster 3 already on the ground. Cluster 3. Ba? Ano ba yan? 6! May I call on Sir William? Habang among pispisto pa silang cluster. Okay. Tulikan, Cluster 2. Okay? So, photographers, you can now siap. So, Sir William? Announce the cluster for the Cluster 1 population. Okay, so ulit natin. Cluster 1, any yell? How about Cluster 2? Aho. How about Cluster 3? And the Cluster 4?
Siyempre, hindi magpapali ang Cluster 5. And Cluster 6. Ayun, mukhang may nanalo na. And to our one and only local government units, wala bang hiyaw dyan? Ay, nako. Panalo ang mga tatay at nanay natin. How about our DepEd? How about our Igorot Foundation INC IP? So may I ask everyone to sit down and settle down for our program proper for today. May we acknowledge the Mapentar. Last but not the least. Baka ang motto nila is slowly but surely. Ayan ang Mapentar. Ang ganda ng banner, kaso nga lang nahuli sa parade. Ano mami, ang buah na ang langit. Heo chinumpu hitaku, diyan amin simonot ogmay ay tay ang lota. Badayo hiningasin mo, adugoni ang nanong, an imi na amungan. Otong si imi ponyamanan, tahinikoh mo, japamhod mo, di ipati ko na'y an hitay an arko di gosyon, si ohan na gosyon ami, kompleto ami an ahaan, pamarya an emojojo. Adugani an arko, di ipog na, an hay tagon tay an fuglay at majojo, yo umuy he 97 years. Hijab Chipolo tapito hitay an tagon tay an fuglay tao at majojo. Maniput June 1, 1925. Mapmaphod tanon holag jechugo tem fulena. An hijab tay an lan tao an chipot dia padugoni dia Alfonso Lista. Metop hem fulena dia hitay at Aguinaldo. Mapapod apo Diyos datan anong on hitay munisipyo Jacuman Halag. Apo Diyos iijab mi jilenong ay tayan pugle mi at majojo. An aminad ni citataku joon marmo ci enotcha on mahlag ci pangancha jahay mogmokancha. Etangad mi ku ay heo apo Diyos ci pamindisyon mo ay hato apomi taon cha tukoli mon oha. Isitamad ni Chicho ay sirip jalaeng ang mga pangulo hay pon progresuan tay ang puglemi. Unad ni hay anla jalenong. Ya bendisyon mo Simon onon ay tay ang programa mi ingkana opulina na. Hay hato chikalalag mi
an ekchomi eni ngajan si Diyos Ama, jahini Hesus Kristo, jahini Espiritu Santo. Amen. Thank you for our prayer. Remain standing for our singing of the national anthem. May I call on Miss Rosalind Manod, Draftman 1, for our singing of the national anthem. Bayang magiliw. Okay, thank you for our national anthem. So, may I requested that you will vacate your seat for our opening remark. Everyone is Municipal Mayor Honorable Jimmy Pacharan Jr. Tanon apat hitaya namparang ang konsehar tao baka ugoni ni apat ko. The Honorable Lim Ang, Honorable Hedchogan, Honorable Nasegpan, Honorable Lumayna, our Chief PNP, Sir, our PSDS, please. Na-acknowledge tao namin at inochi. So hi ato, John, I welcome si tao namin. Ladies and gentlemen, Itay si Arco, ni-declare nga foundation when mayuyaw 97 founding anniversary at ay dugani on June 1st at ay tao naamo dia ragragsakon tao an i-celebrate ito 97 ang tagon tay majojo at ju an kakapitan tantika jo kinakompleto ato kapitan ngam ay ju an imoli an barangay captains jo ipaan nila jo han nakakadua jong kapitan nga dugoni ang June 1st si kun pon celebraran si majojo foundation na ay ju an youth an kun sumasarono ang maali pag-asa ng bayan jay hato ko ma si tean nila ju wano i-research ju pay ay hato an kun maat jataya an ge technology ju mabalin nga true ay hato te technology ja ni panela ju ay napapadchong ju an youth mahapor nga an nilaon ju jo ngay rason no apay nga itao kumun celebrar ay ju na senior citizens an manmanot an tikogo jon manung Eugene lang ti senior to sango
taon na juan empleyado dahay hato memeh tolo tao hato PNP tao dahay hato natamiti ka fire BFP. Ay ko na siya. Okay. Dia ragragsakan ta ko rod hitay ang okasyon tao. Pas matiko jo nga ni inoyon hitayot sport fest. So ilang araw ba? Iske 3 days. So no maburbulin ay jo an mun ay ayam sport fest na lana. Jo mun ay ayam palagi pa lang jo ano mabalin. Dia hita health protocol dia cita ulat tak dicuan tetoy sektor. So mahapor nga surutan tao. Dia nila tao nga agkwipay emajahaw hita COVID. At ino mabalin dia surutan juga basit hita health protocol. Dia reminder again henito padyo hita palaha. Mahapor nga disiplin naon jubasit kasi Allah ni itak taon namin among mama matino mabalin dia aci unak tag kuma eta palahan intok padyo ma aci ameyan aci kumam mama ja nganga papanikan mi so please tap nugay umali ya disita taman ano aci taon mo jojo dia ente teata kuma ini disiplinan aton antumapa. Okay, so ladies and gentlemen, welcome Aju and Amin. Adugo ni ang okasyon tao. Thank you very much. Okay, so thank you to our Vice Mayor. Ang kabataan nga ba ang pag-asa ng bayan? Mukhang tulog pa ang mga ibang kabataan. So, siyang artamit siguro na ito patao ano?
foundation based in the organization sin Idi-Idi untuk makilala ang municipal district. Ni ako hepe tao, chief of police, di MPS, di Sir Ananayo, and of course, our district supervisor, Madam Gawi, si ako, Doktora Bangasyon, and hepe si Mayuya Provincial Hospital, ako Vice Mayor, and the Honorable Rudy Sinagan Jr. Ay ato ko Councilor, ang Dr. Dear Councilor si Pahalata, Councilor Limang, si Councilor Hedjogan, si Councilor Christina Segpan, si Councilor Lumayna. Baka unuguan niya hanutsum na ang kakonsihar or dahil mo kung tao ay Vice Mayor no nga Elona. And of course, and I mean, Echiadu, Parcaro, Hatonapo, he DepEd, and then si PNP, si Philippine Army, Hatotapos tao, Echiadu ang kabataan, and the reason of the season. Ano, tas ano, yung manamong meet sa doktor, si MLGOO, in as long as we exercise the minimum public health protocol. At si tao ang pamilya LGU, Diyo ang barangay officials ang gato, barangay captain, salamat iti imalian diyo si taon amin maphod ang nano. Kita ang lunch ang udi aton diyo brief history of Mayuyaw and sports challenge. Diyan pasincho dito kung ang hahid brief ano okay. Semua dito translation no. Siyempre no history ay we need to ito tao the history of humankind, but being a law-abiding citizen, I will do so. So hitayan itaw na amungan is, maybe we say, this is the introduction for the people of Mayuyaw to be ready any centennial grand celebration in 2025. And inila tao nga we cannot move on as a municipality nuwachi tao inila ang pangasun hini history tao, because Dr. Cotraso Jose Rizal said, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Correct. Tagalog na. So, amaatin na. And we believe on that saying because importante. Inahaan tako tuno. Sinito ko man. And it is the same in the barangay because the barangay, the family, the basic unit of the government, the BLGU, the LGU. So, idihuni po na no apa nga ita maamong tiad ugoni. So, political history of Mayuyaw started when our ancestor Imolityo ito ad
Majojo, Mayuyaw territory. But the first settlement, according to our Hato, all this, the community started to see Sitio Bawang of Barangay Banao. And then Sitio Peong of Barangay Naktom. Chinoy Chichugo, he sitios, he old, pinaka-old, his settlement, ito pilit after Majojo. And that started, siyempre, strive siya as a family, as a human, as a family, and as a community. 11 o'clock. Dapo si epidemic, and then drought, na-force siya ang suruton kita ganggang. Kita cunum, siya na arpugan kay cunum. That's the police car. So her first settlement, himalian So siya, that other car will not di Sitio enter. Tsoklo of Barangay Buninan. Eloy sinuglukin, si Imoli hinampanga, hinako at padang, yanako at peong. Iditindig siya, hiti agad siyang tao, anan siyang adhananga. Diya, alan siya unang muna. Diyan takod tao si Padyo. Diyo nuy sinaat. Di umakan ito kung ito concept si alan siya si culture si rice terracing. Nung expansion ko na hichi adtang as far as gamag and buhiyan. Dilimiten Chenam Orchio. Di siyempre, kung sa Orchi Taku, bumaborbaliwan si Jeans, si Taku, bumakay si Ellen si Tribal War. So nga kuhor taod kalangaw, natunin, barley, surrounding tao, even as far as Hapuan. Hapuan ayo, panganin si Nomo, di siya si Ellen si Agwatyan si Tuwali. So hinuwi si inaimatan, yung kono, yung moli, yung Magellan, anong discover ito Pilipinas. Kabataan, nga siya tugo sintagon, ang imoli yung Magellan. Raisa, yung mga ni March 16, 15. Tagon man ni kabataan, yung nga po nila nga nila. Tagon na nga mo yun. Oh, Tagtag mo yung ka lumaki. Tagtag na ka mo gado imoy. Dak mo nga eh. Oh. Ay, group mo na research. Nga Correct, cek di mga madam. Correct? 16. Cek ni historian, cek tu go Dominic, history. March 15, tinan 16, 15 March in Indonesia. 16. March 16, 1521. 16 in Indonesia, anak. 16, March 16, 1521. Correct, Dominic? When Correct. March 15. 16. Oh, okay, correct. We agree with him because he is a history major. So, Imoli Magellan, introduce na si gobyerno si Spain, and then that is start hinialan siya on the birth of Christianity in the Philippine Island. So, kung umumoy when the Spaniard reigned, kung expand hisin aton siya amon discover when mon conquer hay hato usum na an area sa Pilipinas since 1719 of April to Imoli han his father Praeto an Espanyol inunod na hitipilmad ang across the Magat River Imoli hichi ad maalalahi ang Jesu ilan siya bacan ni cok natuno ang Jesu ilan siya an
Ponjaujogon. Ponjaujogon means kung paang-anginan. Di inuwi na ang enamang hitay mayuyaw. Options. So hidyo sinumpangad bisi ad ilagan nipod na nitola na nung describe na ito hidyo nui hindi na catch attention Governor General at the time nga ano na someday somehow jo mun expedition jo ang umuli ito. Ako ang option. Wohan sugo an Facebook Live ita. an negosyante ito adhan nga an hangasin siya jahi una jahi makodyo an linalae siya tayo una jahi bato alat bang jahi makodyo jahi majojo imuichen inamapuy si ad ilagan jahi cimpak hay si Espanyol jahi kuod siya siya anu timo icho ay suguy ang kuod siya jahi unsya ahahan an onon singka omot siya Ouch. ingko na hinatay siya midnampang nga dito at majojo didihnui sigapuna nga non effort siya ay nat siya sin ritual an ilan siyang pugkodyo di manamot ano sinpuanig binulinnogan siya magkuwe magkodyo di nalit siya penatoy siya mi hay hato pandor didihnui sigapuna that sparks the hatred of the people of Mayuyaw ay siya ang tempo nga iti inagwit diyan amin siya hay matagtaku si Isabela di uray hay ho si Spaniards diya talaga nga iti kukaton diyan nui sinang rugyan si Emojojo di Espanyol ang gubat hay anat siya ng palo diya lemegat hite inapon magkwadyo ang hichumalele de lemegat hichinolong adjodyo ang kasinsin una de ang leggat siya sinahan nga timuy siya te ichi iagwit sin okidyo omodyo jahay inunudyo inambus dihichin initnud chimpachi and hangasya na according in the discovery of the Igorots, the Father Hieronimo Rubio Pachi. Inunod siya ingkona any first and nga punoy simboan hichid ilagan himikop any simboan hinod siya takimutay doon siya mahpay patalon. Ganon siya sin ulo na. Jahay ho si sakristan. Malala. Ganon ala siya nidjum. Siya kohep ay malidyono. Ngayon siyempre ni kohep, di ni hapit tao. Diyan hapit siya hichi, diya Joseph. Diya hini ay sungahimanong Joseph, diya kohep. No Mayuyaw vernacular. Diyahi malidyono, that is Mariano. Sinuy, diyan Aleman, Padre Robio. An ay hono sinabautisaran ang gadang hichi. An itnod si Espanyol. Enala siya sin ulo siya, inoli siya to, tenadyogon siya, tainagwit siya sin oomod tao. Then, hinuwi sinangyari, pati puhi, di manamot. Salamat at the showers of blessing. Tumid ng action. Ito, mulit siya ito. Si Oo. Idom omod mo. At si Children, action ng pay-doy-doy. Tamid Mulit man siya siya ito. ka. So, hinuwi si Kumapo, nga nilupi mahpay si Kukubkat. Iso nga matang hichi at Vizcaya ay Governor Mariano Oscares Dio inamong Dio ha si Hinchalo anong mabot hingkahot. And he spearheaded the conquest of the Mayuyaw people. So, idi February 18, 1850,
dia hanetak cio diciad langayan buninan iso nga idinadlaw ay hochi non apo nga miidnitin mid an si mobalin ay siya melalabon on si anakat an amin si nga dininalae di mo si ocho, and that was the first experience of the people of Mayuyaw and siya an evacuation in the forest. Kasin linalae sinabati ngem hay order Mariano Oscares di na mid makah he chala ay ang ruta umoli adu an leaders tamon hahapit tao. So nga tinudingan siya isin first and presidente an hipalahko ano himon checking an hiomano ta sige ini hahapit. Gapo isin kararag siya mutakan puni idi. Dia ini dia pun siya himon chekeng di imuen ini hapit dinali siya hio ngem gue mi joli sid ilagan tamun submit ay Governor General Claveria tap na hitay puble do the mid to meten any jurisdiction si Spanish administration or government. Hinuwi sinangyari ay ang tempo ang tiyangor o sinoomon ngem idi irubat siya diyan lang sin lalakay ay si anodhom malok adu ete mahanahan adu ete pule he alakayan ete pangarna di pancekeng ay kodun ete pangarna he alakayan ete pangarna he palaho ete pangarna hempule sinuy tatupon mi tenumpat to hitaku nungay mo duwe hichi at ilagan to unsini dia cita o erpong jamid mampangad himun ipuligon. So nalok siya, at siya sin ritual siya sin oomod, dia tembalanu si manu, dia fimangon si ano, dia tempog sinalakay, dia mapit si palahod, na mid amongay hitinig uda upo, ang una imang pa ang tulog. Tempog siya helakayan, dinilakayan, tinig u. Dinumpat to at akulunan. Ya puna mon hapid ya mipdud si tanglag, ya tanit ya patar, ya laidyon, ya odyu. Ya lan sinalakay, puun heo ang lalae. Si mangsun hi poligon, dahay pupuy. So hilakayan, sinitnod hay si Spaniards, and in the uluan Governor Mariano Oscares, tay muy siya sid ilagan amon sudmitar ay Governor General Claveria. Idi nun hapiton si Hidyo ora si siya maaw-awatan dia talaga natataklon siya tinarpoan siya. So Hidyo nusin intutun sin enlok lakayan. In chat siya pastor an nelen siya baston an gold hinihandle na namat ini kung ipunguhan hanalalakay. And that is a symbol of power and authority. Inugnan lakayan hat tahay kung ma-first apo panggit hi politika di pupoy ete history si Mayuyaw ngem idi ingowid lakayan si pastor di alona umpan no di sitakan imaluku he opalah hoy mangcun ay tagoy tilalae ngay atap an imaluku di idi kan jahay talaga breadwinner di pinupuy ang kumakaili na lae ititiyo si amadya-adyak pahipadyo. So, hindi pa lang digoh ni submission. So nga mid-selection din submit na si symbol of authority in chat si Spaniards. So imoli hi Father Tomas Villanova di import up na ni Nuestra Señora de los Dolores hiciad Balangbang. Jehinisimboan at punhian. And then I choose on May 9, 1881, Diyo binuutyo hantolo ang pueblo. That is according to Father Pablo Fernandez Acta de Manila de Mayuyaw in 1850s. Nga sina 1851 the sinubdivide siya into 3 pueblo.
Number 1, ang pueblo de Nueva Ocaña. Pueblo de Nueva Ocaña hay opihina na dihisiad langayan. Dihito ad bong ay ad Mayuyaw proper, dihangasin na de Pueblo de Belmonte. Mayuyaw proper si nga kutagay ni dyan seat of the government. Henom na kan hite Bongan, Tiaya, Mapawoy, Narpichid Kinihon, Narpichid Alemit ay aduyungan. Tahini Nueva Ocaña, Janarpi Hichi ad Halipan, Janarpi Hichi ad Ayangan. Alimit. Hitay may atlo ang subdivision na, di hitay na ang Pueblo de Villanova in order of Father Tomas Villanova, di high seat of government na di ad Chomang. Dalenak amna Chibpunhian, di hichi ad Chomag, tuntakan di taku hichi ad Alfonso Lista. Iso nga hijah nui siguro, iso nga hijah ni, ay when, hinuih ni Allah nga, we need to, na research, tapno maala tao, tapno matiko ni Ostoan, ni Tokpungan tay gobyerno tao. But as of the moment, high record tao is itay reorganization. Siyempre, sin 1889, dinalo ito Governor General Aguinaldo and the President of the First Republic, jo natiw-tiw si Malikano ag Kanagor, o si natiko si Elinggo, no? Jo nitatsug. So one day, anon stay, sin President Emilio Aguinaldo at Talimpog, sityon si Barangay Balangbang at Ugoni, yun umuwi si Kulon, crossing Magat River, Nodhom, Janalo, si Aguinaldo Ramon, isong nanginadnan si Hichi. So, ini nataktakan na hen arko, diya mangunod siya Surgeon Hagidorn, diya nuit si first, amangan si Malikano, ito po ad Mayuyaw. So nga ini turn over, na anasin alon siya ang treaty, diya inginan si Espanyol, hito Pilipinas, si Nermon siya, si Singapore, Nepalog, sing gobyerno si Amerikano, 1900. Diyan amin hay hachi records si gobyerno si Espanya di amatam he Amerikano. So nga imoli Americans ito ad Mayuyaw. Hati ay chin May 23, 1925 under the leadership of Governor General Leonard Wood issued an executive order number 27 in issue office of the Governor General of the Philippine Islands. The law na itay upon the recommendation of the Provincial Board of the Mountain Province in its resolution number 69 current series concurred by the Director of the Bureau of Non-Christian Tribes and the Secretaries of the Interior and pursuant to the provision of Section 68 of the Revised Administrative Code, the Municipal District of Mayuyaw, Sub-Province of Ifugao Mountain Province, is hereby reorganized, subdivided into 10 barrios under the names of Bongan, Mayuyaw, Langayan, Aduyungan, Bunhian, Talite, Ginihon, Tulaid, Ayangan, and Alimit. Siya tayo si first, nakilala mahpay hi barangay si Mayuyaw, under Mayuyaw District. The barrio of Bongan will comprise the sitios of Kalukigon, hiti agasyon tao, ad Tapilang, ad Onacor, ad Alatpang, ad Olohan, ad Hegwang, ad Puangan, ad Gato, Tahakmang, Alinhogod, Ampuha, Chojo, Chopek, Chopla, Pangpang, Pehong, the barrio of Mayuyaw, and that is Mayuyaw proper, Adugoni, will comprise the sitios of Haladud, Puaduan, Nabolnan, Linog, Mayuyaw, Lencio, Lamogan, Katutog, Sitios, Sitioya, Hato,
Jatao, putangon, malinoy, pangar, pitar, tangasin, mohemo, naudlan, kunggangan, sapahan, hapceng, changig, jalan, banhar, pinhang, parot, and napawan. Sitius si banhal, jasitius si buninan, jasitius si cumang, jahnui si mayuyaw proper, jamapawoy. Okay. So, atlo ang barangay, the Langayan will comprise the sitios of Langayan, Leod, Polah, Tawang, Uhupan, Hapian, Nabatuan, Matongnin, Aipukon, Pangtenon, Huduh, Polig, Puninan, Palonay, Chokloh, Pinudu, Tokpong, Loob, Kawkaw, Balat, Oklet, Panagor, Luuan, Sapahan, Hakang, and Matapor. Hinuih ni sitios Silangayan, an inidjum na sidliwo, na sitios sidliwo. So Bunhian will comprise the sitios of Balatadun, Kanhar, Ampangar, Holang, Lupu, Nalugpuanan, Chalinunu, Alanidun, Ugoy, Bunhian, Tempuan, Chalipay, Pulinet, Numpahion, Looh, Apuagan, Ketang, Lakoy, Tang, Lokong, Chaladyo, Ano, Ubaw, Atob, Pulig, Chalog, Sopela, Jaad, Enem, Kalunukun, Pakiig, Polah, Apukaw, Chalalo, and Putajan. So Jahnui hini barangay Bunhian. An amin hini na puan sitios etay dyan hijah the municipality of Aguinaldo. The entirety will comprise the sitios of Hakmar, Lohot, Makichoy, Kalipang, Chalili, Matapelang, Hagihaw, Aladian, Tulikan, Enompog, Machoko, Obodian, Jongahon, Mongkajang, Henalong, and Putajan. Barrio of Ginihon will comprise the sitios of Pehong, Tabla, Upag, Mandag, Inwaloy, Nalbu, Puku, Magulon, Chalimog, Pinhang, Pangar, Pobloy, Pehong, Mohimo, and Atugaw. Hitay hehan na sitios si Talbok, Epeng, Maga, Magulon, and Inwaloy. Idi, Jaginihon ang namin hituy. Diunat hitay ang putay. Tulaid will comprise the sitios of Napolan, Maminah, Partog, Huduh, Galah, Tulaid, Mahiniw, Gwagor, Longjah, Pehong, Inompog, Ngilig, Udna, Patuan, Nagwalat, Likuog, Mangor, Wakingoy, Wangbang, Nalbu, Pechor, Palaad, and Linadian. Jete hini Tulaid. So miid Ayangan, miid pay barangay Ayangan, mid barangay Nalbu, de Palaad, mid Chumchon amin at Tulaid. The barrio of Aduyungan will comprise the sitios of Eng-Eng, Ngangog, Matang, Aduyungan, Pedlan, Chamang, Pulud, Palihong, Japadian. Ay gulgam te Ayangan at Aduyungan. And Ayangan will comprise Gwagbolan, Ampuyo, Malengob, Polakan, Hikib, Tihub, Amakaw, Chumak, Ocean, Mapah, Samilig, Natpugan, Sangtalan, Naudlan, Ayangan, Alotek, Palakwa, Alagwag, Pangtinon. The barrio of Alimit shall comprise the sitios of Halodyahoy, Sumohoy, Talalang, Alimit, Angitan, Inompog, Hadmar, Habijon, Menmeno, Suulog, Ligo, Napolan, Lamagan, Anaw, Okob, Mapulog, Tuliab, Toadang, Pinalay, Itab, Ampid, Pangay, Lakon, Polak, Palokang, Mongkor, and Pakok. The reorganization and subdivision herein made shall take effect on June 1st, 1925. Signed, Governor General Leonard Wood. Iso nga mon celebrate tao at uboni ang June 1. So ino yung tao nga hitay an creation wino reorganization idi kun umuwi si progreso smooth and progress and development
just in May 11, 1955, na-create an AHA municipality Hichipotya. And that is now the municipality of Alfonso Lista. 1955 of May 11, the birth of the first daughter of the municipality of Mayuyao. Cinta 1980, Diyo nito kong si munisipyo ay ni by virtue of the Batas Bilang 86, Diyo nito kong hini second daughter si municipality of Aguinaldo. So, sin Old Mayuyaw, dinumpulin Hitolo and municipality. Now, idi imoli hitay ira and pursuant to the local government code, diomatiko nga mahahapor chipiho. Dio ninomnom pimon hachi leaders timid itapapahulon ti siyempre hinuy si remedyo tapno maala si Chokcho or hiira. Kimana hita Aguinaldo dinong pakadastral surveyo dinahun siya nakadastro without consulting the mother. Iso nga that is the start of the legal battle, si boundary dispute of the municipality of Mayuyaw, the mother, and the municipality of Aguinaldo, the daughter. So for almost 30 years of litigation, on May 10, 2021, the finality of the decision, final and executory, of the Supreme Court of the Republic of the Philippines nga hinimiten sitios, disputed sitios ang kun-claim si Aguinaldo in favor in favor ito municipality of Mayuyaw. Iso nga umag-abot taumiten 36 Manong Joseph 36 hectare no? When in mabot taumiten 36,000 hectares and hinilan area tao at the munisipyo tao. So with hope and with fervent prayer, ngamon effect by 2023 hini recomputation and the increase of our internal revenue allotment tapno gay aton tao an mangpaspas amang develop at a puble tao an Mayuyaw an nabayag and one of the oldest municipality or town in the Philippine island. Because according to Henry Bayer, hay tagon winu edad te padyo tao heto ad Mayuyaw dia 2000 BC hot tinabayag. But anyangay tibingay jahnuy si achar si tao, jahnuy si siyangor tao tukun sin o amod. Bayan nga ni empulay, si Chokchok or si Anuna, ho mo na hiisyo na, tagay ataw na ame RL. Anong kaya jahay tok siya no, si Pepan, si Omon. Jatayaan emat, at unag kutunsyon, sinalan sin Omon, nga ang nabayag ang tukun, ang hisin na Judya, yisimun sakripiso, jasisyo, si omangono ku himi progreso. Pati yung tao, ibogi tao, iaramid tao, manoha tao pumanin. At ugoni ang tagon, jayate kun umuwi ang tagon, ang itao tsakngan. Si tao ang matakod ugoni, japi tiko tao, si medyo komplito. Win nutikon tao, si agpay-paysun, si progreso, the development, ay tayo ang puble tao. Inanchu ay unun hapit samit, at unamunah nugoy, ay siya jo ang kabataan, tandaanan jo, nga idi moid si technology, diya moid si choor, materials, si sports, diya panggip, competition, sin oomod tao, sin Spanish,
history, administration, and American, and amin sinten ang represent hito at madyodio hichi intramuros hichi ten dinong polincio hi number 1 and amin hay hichi sports and hichi anat non apak si an amin hichi kakadwo siya. That is found in the discovery of the Iguros and in Tola Father Iskat, and then Hempoloku tempon na Captain Galman, idi si Bato si Guanter headquarter, dalam megatio jahni nenek jadian si Cungalaw ay si Cumayo, dia sin sumnang balo, tempon si Amerikan hicu imui cio hici ad intramuros an untuk kucinalan, di imui cio si among si cio anten ani aport, national ini ang competition number 1 cio. Amin. Isu nga record si military, record si government, idi. Dia talaga nga mga aftak si Holag, si Emodyodio. Ijah nui si Peatju, ijah nui si Atalan ju. Ngan according ay former superintendent and hipalatadon, di alon no, hay alon omono, hi teknik no apa nga mga apak siyo, gamin, go siya disiplina ay siya, go siya sin pamati siya, go siya sin higwang siya. Pangrunon ano, yung higwang, an hini disiplina, hini pangrunon, hap, talaga nga matutugan yung maestro kam, di amehom, hini kalaban mo, hi sports. So nga hidahnuy si Peatju, ditan agpimine at ditan anhin nang mangrugi adugoni. So ang kabataan, and we have said a while back, kabataan, the youth is the hope of the motherland. So ang youth ito ogachenta out of Madyodio, you are the hope of our town. So may God bless you and bless Mayuyaw and its people. Thank you very much.